Hello and welcome to Fix My City on Asake Online. My name is Leslie Moore. In today's program, we give you highlights of our recent visit to Emganwini, where we spoke to residents and the local councillor on the need for a fully fledged local clinic. The residents say that the makeshift clinic that was opened in 2023 is not equipped to serve the needs of the residents. So they're appealing to the local authority to provide them a fully fledged clinic. Let's hear more from the residents as well as the local councillor. Ibizo lami nguJanana Ngwenya, ongu-resident chairman weMganwini ngaphansi kweBulawayo United Resident Association eyiBhura, thina siyi-affiliate yeBhura. Into engizayikhuluma kumbe sizayixoxa ngeyokuthi iklinika yeMganwini yenziwa kuhle kakhulu. I-community yeMganwini yaba lobudlelwano obuhle kakhulu le-council yakoBulawayo. Ubudlelwano bayo baba banzi kusukela ku-MP uMasuku nomama esimnika inhlonipho uSenator uMangena. Uselele uMangena, she is late. Umama esimnika inhlonipho enkulu ngeklinika kumbe sithi thina nge-satellite clinic yeMganwini. Wayifuqa waze wachiya ezinye izithembiso engasaziphutshisanga ngokulala. Kodwa uhlupho esihlangana lalo nxa siphilisana ngolokuthi iklinika iqala yayiyiklinika engani ikhangelele abantu abadala, labantu abakhubazekileyo, labantu abangasenelisiyo ukuthi bayefika eklinika yeNketha 7 lapho okuyiklinika yethu khona. Ngoba okwasenza sakuqala lokho kunguhulumeni owathena kufanelanga umuntu ahambe more than 5 km seyadinga ezempilakahle. Sakubona kufanele ukuthi sibe lesicelo lo MP wethu uPhelela Masuku. Wasemukela kuhle uMP ngaleso sikhathi. Wasesitshela ukuthi uzasincedisa. Sasesenza imihlangano embalwa le-council labazempilakahle osibanda abe city council. Isicelo sethu saba ukuthi i-council le singayifuqa sizakhamezi lo MP. Sizayisarenda ku-council ngoba nguye vele inhloko yokubusa zonke izinto zempilakahle koBulawayo. Sakuvumelana lokho kwagcotshwa phansi kwaba kuhle kwaba njana sayiqalisa iproject. Hayi basinika abantu esasebenzelana labo kuhle kakhulu abazingcwedi futhi ekwakheni abantu abakwazi ukubeka into zabo njengalokho abakufundayo. Yaphumelela silokho esigxile kuzona lezi zimiso. Into eyasuka yagxamuzeka sikwazi ukuthi kwasuka kwaphambaniseka ngaphi. Thina singabanye esasithungamela iklinika singabathungameli be-community. Sakhetha i-committee yabantu abazaqhuba lona oluhlelo luphele. Sasebenzisana labo. I remember myself I worked there for 7 months ngisebenzisana labo. But uhlupho sasicele ukuthi abantu abadala babe lenjongo zokuthi bafinyelele imizamo yezempilakahle yabo eduzane bangahambi more than 5 km. But asikwazi ukuthi kwatshintsha ngaphi kwenzakala njani. Kwase kukhanya iklinika yatshintsha ngokuhamba kwesikhathi. Kwase kuthiwa sokukhangelwa omama abazithweleyo lamantombazana labantwana abancane. Thina kasiselalo ilungelo lokuthi singathola ukuthi sizuze imithi yethu yama-BP khonaphana, sihlolwe i-BP zethu khonaphana, sihlolwe amachukela ethu ayiwasesiqeda khathesi njengabantu abakhulileyo. Kunjalo umkhuhlane wechukela umubi kakhulu ukuthi umuntu angahamba i-distance alambe.
uyakolapsa kumba limala. Yizi izinto esasizicelele iklinika. But ngeke ngikubaluleka abanzi ukuthi bakutshintsha njani abadala sebethatha uhlangothi lokuthi kuncedakala abantu abaseselamatatabuko okuhamba. Abantu abangela matatabuko okuhamba bagcine benjani bengasancediswa. Into kufanele ukuthi i-council inanzelele kumbe ubulawayo kunanzelele. Imganwini isesele production. I-production yakhona ukukhula kwamalokitshi adinga ukuthi kube le klinika elokhu inanabulwa ezaba cater for esithi iRangemo, iMbondane, imganwini West, kuphathisane labavela eHlekweni, kuphathisane labavela khonale kusiya emalokitshini aphambi kwakoMbokodo le. But iqiniso ukuthi khathesi konke khonokho engikukhuluma la akusenzakalanga. Yikho isizathu sisekhansilini ukuthi bakudivetha njani. Mina ngomunye wabo ngize ngisukume njengo-resident chair engafuqa umuntu from Ireland ehamba lo mntwana approximately owayele 11 years efuqa ugogo wakhe ngebhara emusa enketha 7 ngisiya edrobheni. Ngayekela ukugada imota sengiphume e-Ireland ngancedisana lo mntwana lo ngihamba ngixoxa la ugogo. Ugogo wayekhona actually I can say ukhokho ngoba uba ngugogo umuntu ozihambelayo lo wayengasakwani sefakwe ebhareni. Ngafika la ngambuza ukuthi athi sizathu sokuthi ufake ebhareni wathi angisakwanisi mntanami le mali angilayo. Ulandana eklinika enketha 7 wathi bayangihlola iBP yami iphezulu plus lechukela liyangikhathaza. Angikwazi kumbe ngizabuya ngiphilile kumbe njengoba ichukela lingilambisa kangaka ngizahle ngiyefela khona. Ngathi manje nxa ufuqwa ngumntwana ongaka liza kuyafika nini khathesi ngu8 kule line. Wathi angisela ndaba kungcono ngiyefela kibo bengikhangele. I took my time ngamfuqa umama lona ngincedisana lo mntwana lo ngithi mina approximately 9 to 11 years efuqa ugogo wakhe ngebhara. Ngafika ngamchiya eklinika ngadlula ngaproceda ngayidrobheni. Lokho kwangikhuba kakhulu yikho kwangenza ngasukuma le committee emganweni amajaha njengabondlovu Stenlodi, oMrs Khaira, uMkuli etc. Sayenza ukuthi asihlaleni phansi labantu abanjengabo Mama Mangena, labantu abanjengabo Mphelela Masuku MP during that particular time. Sayenza i-satellite clinic but ama-changes lawa asekhona yiwahlukuluza i-community. La khathesi sihamba abantu besibuza ukuthi kathi lalisithi i-community ngeyabantu abadala. Abantu abadala bancedakala ngaphi ngoba lokho besiya enketha 7. Umuntu omdala umnanzelelo ngoba uyinsika yelizwe lapho esithapha khona impilo yokuphila njengabantu bosendo olunsundu ubuhlanga olunsundu. So lapho esicela khona ukuthi i-council isikhangelele ukuthi kumbe ama-councilor bangathatha what initiative engaba very fast isenzele iklinika ezanakekela abantu abadala. Khathesi la early last year ngiyabonga uhulumende into ayenzileyo. Kube lenye organization okuthiwa Zimbozi Abantu. Ile caravan koSayimat babuya kimi ngabantroduce ebantwini ngatshela uCouncilor. That organization is doing exactly what esasikwenzela iclinic. Kuthiwa Izimbozi Abantu. Iya-check abadala iBP, iba-check ichukela, i-check abantu abatsha iprostate, i-check iVIAC, i-check i-asthmatic. It's an open space whereby bale caravan yabo. During our tenure thina sifika la, the first izinto ezaziqalisa kumbe prioritize things ku community. 1 kwakungamanzi, 2 kuyi-health, 3 kuyisikolo. That thing never happened now. Sebegijimisa ukuthi bafaka amalokisi. They don't care ukuthi abantwana laba bazafunda bazakwelatshwa. They don't care ukuthi abadala laba bazala abantwana laba i-health sector yabo izabinga. Sebegijimisa ukuthi baqhelisa amalokitshi wonke adigaka. Kodwa silokho esikhala thina bemganweni njengo resident chair ukuthi
Can they stand that clinic or they can expand that clinic to a facility as a accommodator ama-elder people? Abantu abethu bona abazuza abantwana laba siba-neglect, it's our kids. Bayayidinga i-health facility, baba-accommodate khompana, but as soon as they can ba-accommodate abantu abadala. Ilokutshi leli selikhule kakhulu, selilabo Mbundane, selilabo Mganwini West, selilabo what to call uMganwini East ngapha. Abantu lokhu besanda, kufanele ukuthi abantu abadala bangahambi more than 5 km njenge sifiso sikahulumende. Usuka lapha usiya enketha 7, how many km plus ungaphilanga, uchawa lichukela, uchawa iBP, ungela transport, ungela kudla oza kudla, ungumuntu omdala. Abantu abakuqhubayo bavuka besiya dinga okokubaphilisa, uhamba usivuka, mhlawumbe ufele endlini ngokuthi awula mali, kodwa thina sasizamile njengekhansili lo MP wethu lo senator wethu Mangena oselele ukuthi senzele abantu abadala beMganwini. Ikhansili yasikwenza ngezinye indlela, asilawa amandla. Mina I'm talking of ukuthi nxa kule kukhona ngeke ngababona ekhansilini enhlala mbavakatshela, abanye bakhona bengi-advise ukuthi ngibhale incwadi, but ngaze ngibhale incwadi ngiyazibhala but azila respond ngoba bafika bahlale phezukwazo bazithulele. How many years senze Mganwini satellite? What action should they have been done? Iklinika lana iqale ingelamanzi, sitshitsha khona ngale ingelamanzi. Good luck ngokuba ngakwethu umsindo sibefaka ibhoholo. What operations are there ukuthi iklinika yaqala ingelamanzi, izothelelwa amanzi, abantu bengena, ama-toilets, other things like that. But some as communities lokho esibavakatshela baze bagebhe isibhorane, bayenza zonke izinto. Kwayenzakala ukuthi izakhamizi zikhuluma ngalokhu ngoba ikhansili lezakhamizi they met together in between. Izakhamizi zazikhupha ama-10 rand azo every each house. Ikhansila layo ithi nxa ilaleyo raw material elayo la isponsor, sathi asibambisaneni ngoba ikhansila ngeyethu ukudinga ukuphila ngokwethu. Sakwenza kwaphutsha kwaba kuhle ukuthi kwatshintsha ngaphi asizange sibe sisabizwa kulowo mhlangano kwathiwa hayi abadala sebengama-reject, abantwana yibo asebezasincediswa lapha, abazithweleyo, labantwana abancane, labazohlabisa abantwana bezokweyisa abantwana. Yiba sebethatha iprivilege enhle kakhulu, ikanti abantu abadala yiba abaningi okwedlula laba bantwana. Njalo abantu bangalimala, umama lwana esisebenza layo uhlale esitshela ukuthi she is on pain every minute. Kuyabuya umuntu elimele laphana tena ngicela uncedo, izandla zakhe zibotshiwe, athi akula ukuthi ngokuncedisa, but is a qualified somebody okwazi ukuthi umuntu angamncedisa njani. Bese edlulele elekhuzeni engxenye umuntu uyophutshayo imota uyakhonala azayefike sefile impilo ngaphi. Ikanti kungaba le ndlu yona lengitsho ukuthi inje abangayifaka lapha ikhansili, it will never take them 6 months if they are serious. Engakhetha siyakwazi ukuthi izinto ezinjengama kuthiwa i-TB azihlangani labantu, that one we know. Bangayiwa bangayi-isolate, but all these other ama-diseases esiphila lawo singabantu bangawenza i-5-room house, abantu babe accommodated there, abantu balatshwe khona phana, and they can appreciate that and they can be a community very happy. But sicela ukuthi amakhansila ethu, le khansili yakobulawa ikizwele i-community eMganwini. Nxa ingezwa ngikhuluma lo mntanami la, please beke bethathe a correct initiative to have sympathy the community eMganwini about the elders' health. Good day to you. My name is Alec Ndovu, Councillor for Ward 25, Ward 25 in Geta constituency. We want to discuss today a matter that is concerning people's livelihoods, people's health care services. We are talking here about the suburb of Mganwini, which is under Ward 25, but the residents that access healthcare services come from the whole catchment area, which is Mganwini, and also areas which are perhaps beyond Mganwini, Nketa 8,
to some extent Geta 9, and to some extent Geta 6. We are talking about an area which has been lagging behind in terms of healthcare services, meaning to say all these people for quite a long time have been getting healthcare in Geta 7 clinic, which is very, very far from where they stay. Some would have to walk up to Nkulumane, Sepap, where there is another clinic, which is also quite very far from where they stay. So the people spoke, the residents spoke, the community leadership spoke, the stakeholders spoke about the need for a healthcare center. Even the councillors who went before me and the current councillor of Emkanweni also spoke to the same issue. And I'm also raising the same issue of the need for healthcare services in Emkanweni. So as a result of all these submissions, of all these recommendations, a satellite clinic has been put up in Emkanweni Sepa to take care of the healthcare aspect of the community. But unfortunately, this healthcare satellite clinic for now is only attending to mothers and little babies. That is the prenatal care services and postnatal care services and services like immunization. That's what this clinic is only able to offer at the moment. They are looking at the vulnerable segment of our population. But however, healthcare services must be all round. They must be, accessed by the whole community. Even the elderly folk must be able to access healthcare. This then leaves part of the community without access to healthcare. There are plans by City Council to expand that clinic into a bigger facility, which is going to also have expanded services. But for now, it is only able to deal with attending to the little ones and the mothers. But the elderly folk is crying out for attention. But the council is planning to expand that little satellite clinic into a fully fledged clinic, and also possibly look at a site, resources permitting, which can then accommodate everyone else without excluding anyone. It is the duty of the local authority to provide residents with health services, and hopefully the local authority will heed to the requests made by the local councillor as well as residents on the need for a fully fledged clinic in Emkanweni ward. Let's meet again in the next edition of Fix My City. My name is Leslie Moyo.